Ewe merukan Jesus. Top 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 top. Ewe gukun donki ayri ferifede oarewa butsuron tsuguzugude. Mary anomon segurura donki. Josef afedene begir. Mary be Josef fra fakun meruru. Rafe to seri doag. Seri wara wazuk raguradi tiren betnem o rafakun baba. Josef afedan mutir. Top top. Ewa dongi ajak pan fedan mutir ne fidi Josef. Iwa radorong nora wetit nora wagukun deririm. Ewa ya rebodogar ya sese me anudia. Josef aduar nerier nora wewen wasera. Ewa jan tutuburu wewen wasera aure. Omusara ngese chiwan or neni eya. Esor eo neni ay bodongani aseseye Josefa eis. Omusara tibis esefokki or anjak ewenenien emongen man. Josef a nugiorarori dongi ngeri ewen man. Iwe a sugiewa sami fokura gurang. A wajede evram ewajoimas ageri oaren nefeden norweim. Agurai kewa kou midigidik. Kewa gukun sip mekot neri bi burn. Arugierong nori dongi norwe kewa reri iwe afedora ye. Norwe reri aribedi ferider meveri. Iwe egisarojek ranut. Nore burin afise iwe tots mi fokura warar. Ewe berukan sises au buding. Josef age ke fedin mi pas o avaswageri ewererien amogan man. Iwe meria dugubaro ke sevirit nore ke vagubi buets mirivet. Iwe aigerong nore wererien amogan man. Kewan rabweri a rafara ewe berukan. Kewa kou midigidik rajak ngugu. Ewe gukun sip aujigiwan o etigio ben. Ewe gukun dongi ajak akotara ewe berukan. Non ewe bunin ekko jan masen sip rama masanur ko sip on ewe pan unukun ewe derinim. Mutirjak raguna ot saram ajaku suntinen ewe akar aroko panirero. Mensini ra niwokus ra pineimeser. Ekko sip raban niwokus rajak ediepat fengen. Rarong ewe mengengi abesa. Ausop niwokus ekko jan masen sip researchuan epodiumeser. Iwe raguna emen jandang afakunding saramaram. Ewe jandang apesa. Iwa wadoremi ewe porausmi ababa. Emi iwe samon aubutiu. Awadongan guna akon nonewenenien emongen man. Iwe aurura fendang ren ekko jandang ra kodun mareti. Mareti kot londang. Wan fenifan kina moengani aramas menisin. Luban ekko jandang ra doaura ra tinej usunjak tinen ewe fulon kiroch me asen Bethlehem. Ekko jan masen sip ra abesa. Ofeto siburan nenengani iwe ra sharawan ewe altori ra tigeri ewe neni. Iwe ra gena Joseph memeri mewe meni kodlon neni anuwe. Ewe nenien emongen man. Non ewe sawap mi doau. Ekwe manti bacem raguna ewe fiwen jandang ra abesa. Ye ewe sisinen ewe king ewe pobutiu. Sipo fela sipo pingeni. Iwe sipo parwara achkewe difang. Ekwe wen mi di bacem ra ferjar kerifang. Even amasawa eudugen kon. Even amasawa eure pokus afer seri berira. Parewen amasawa eubarun sefei. Kewen mi di bacem ra yori fegen yar keori fang. Ra weda wan war keo gaben. Iwe ra feno yan ewe fu anowian. Ra federa nore ke jarububu me ke jugujugude para ke feru ben. Fere kots a fokun bujikar
fere kots a batabat. Ngerajak sabuirar say ne dabwe ewa fu. Iwe non ewa fefin, ewa fu a köyda ashen ewa im don tedinim Bethlehem. Ekko gamel ra puerto ra köyda mesen ewa im. Iwe kewa muan ra döduk, murin ra ngayar kwa difang, iwe ra fich on ewa asam. Joseph a sugi ewa asam, nge Mary a chok nom, non ewa im ren ewa semirit. Ekkewe muanti pachem ra dolong, iwe ra dutu on ewa simel, ra pingeni ewa semirit ra eidangeni king. Iwe ra ngeni arkewe difang, ew tukun kon, ew rumen neo bokus, meu porun sefei mi eche. Wesir ar ngeni arkewe difang, ra kopungenir, iwe ra döda sefan on warkewe kamel, ra waliwin sefan ngeni neni eroe toa. Naro burin mikirots nuban Josefa meur, Mary me baranut, ewa borgon sises me baranut. Ewan zoneng abagugu geri Joseph. Mutir pada. Angei Mary me wemenikon o shiro isip. Ewa king mingau a mochen kita ewa menikon puen niero. Opo nom non isip, tori ibu ereni kemi po atu fich opo ni win shefar. Ewa king a fokun song pogidere kewa rabas roborosa, puen nore kewa ren rabofeito, sises ewan king. Joseph a mutir pada. Iwa porosya ngeni Mary met ewa charlang airani. Iwe a fendo a nugeito ewa tongi. Mary a finitaro ewa menikon puina shop patapat. Iwe Joseph a edisada Mary on ewa tongi, iwa a kingeni ewa semerit. Chop. Ewa tongi a dowe norowe tit. Iwe rafeiti warawe an ngerisip. Ewa king meidebere ngau esap togeri gurasises. Joseph meveri meoborgon sises. Mero dongi roronom norisip fanso nagatam. Eborgon sises a keo fos pan keo geri feden. Iwe noro burin ewa zoneng aban magugu safen ngeri Joseph. Ewa king mi ngau a mero. Iwe ye a kinamwe emi obodiuniti iwe miwe. Mary aban dota safen won segurure wa dongi. Ngewet sises esetuen wawa ewa dongi. Fere kots abarasei me bararisi ewa gukun dongi. Resetuen fen obet neem ewa ya sises sao budiwie ngerari win ngeri rasaret neri rowe berom. Joseph meveri rababa ar niwiri di wasada nerier. Iwe pariraja gusun rere wa gukun dongi. Momwen and Mary eboy anudore we at sises a kobora boros ageri a kots boros. A boros ausum boros and Moses one waro basigit parusun ereko zonen gurun maredi a boroborosa usireko mwen dibetem radabwe eofu. Iwe rabin ngeri o sevirit usun everar king.